bathi buyelana ekhaya Herod sofile Jesu utawukhula kahle. So now there is a freedom. Our situation bazalwane kutoba nesikhathi uNkulunkulu amemetela ukuthi your situation seyifile. Akusinamhla kusikusasa. Kunini kungesikhathi saNkulunkulu. Any situation le yenda ukuthi singahambi kahle, singakhuli kahle, singakhonzi kahle will die. Hallelujah. Amen. As long we wait upon the Lord. Njengaleli verse lelibhaliwe la. Blessed are all they that wait for him. Kubusisiwe labo labalinzela yena. Oh uNkulunkulu akaside man. Akaside. Ngoba kunema burdens lasiqinzetele. But listen to me, the Bible says, blessed are those who wait for him. Labathi ukuthi lenifutha le ayimani thule. Itawuphendula ngelinye ilanga. Itawuphakama ngelinye ilanga. Bangakhonzi ngishilo ukuthi njengoba bathi uNkulunkulu we are blessed. Njengoba simlinzele singakhonzi uNkulunkulu. Ingcondo tethu tilapha kule tinto. Ama benefits akhe. That is why kuba nema mistake kubantu mase babuswe uNkulunkulu ngoba vele bebakhonzela lama benefit. Uthi uNkulunkulu angabesa ngambusisa awungeke usambone enkonzweni. Uthi angasambusisa ilifestyle yakhe yashintsha. Because bekala akhonza nenkansi khonza uNkulunkulu. Kanti ukhonza lama material kaNkulunkulu. Uyamshova uNkulunkulu ukuthi akalethe material things. Mara uma ngwetha utawukhonta uNkulunkulu. Cobo ulinzele uNkulunkulu. Uyathi umkhonta ngemandla ngisho simo sicinzetela mara kukhonza kwakho kungathi awunankinga. Kukhonza kwakho kwangathi awufani nalabanye abantu. Ukhonza ngathi uyimillionaire. Awuwendi nje kunesimo sokuwenda ukuthi ufike nasesontweni. Phela abanye abantu bakuthi nasesontweni ufika late. Ungambuza ukuthi nje hayi ngisayithi ndathamba kahle. Uyakubona lokho umuntu phela once wakhonza uNkulunkulu nesikhathi sasegcina awuyi kuNkulunkulu ngoba ufuna uNkulunkulu uhamba uNkulunkulu ngoba ufuna ukuthi uhambe kahle njengoba tingahambi kahle uyabonakala ukuthi wena kahle kahle uNkulunkulu awuyiswa ukuthi utomkhonta njengaNkulunkulu uyiswa ukuthi vele etinyangeni awufuni kuya khona enokwesikaza unamali etinyanga yingakho umkhonza ngemacondition ukuthi unasimfamily kade that's why lokusendiyanda calls no bazalwane ngokuya kwaleli life laNkulunkulu sifunza namhlanje siyokhonta uNkulunkulu sikhonta uNkulunkulu ikhona into tingeke sifana nalomake lo yawahamba nendvodza zakhe waya kulelinye live bafika le kwafa indvodza yakhe kwafa abantwana bakhe nyamathi muslomake wasala ayi1 nibantu balelive lelo labantwana bafika batheka umamkoti khona le Mozambique wasala nalamapoti lapha lomaka angasimpoti lithi iBhayibheli lomaka akayekelanga kukhonta uNkulunkulu wakhonta uNkulunkulu noma safelwe wakhonta uNkulunkulu noma ngasanani ngoba bekathi ukuthi uNkulunkulu ngiyeke uNkulunkulu angiswanga ukuthi nginendvodza angiswanga ukuthi ngibuse ngathi uyemajaha angiswanga ukuthi kudliwa kahle ngoba uNkulunkulu kungadliwa kahle ngoba kwafika nasesibhetha nasekudleni phela indlu le yamasusa le evela kubo indlala kwaba nendlela manje bathi Jehova ngeke sikuyekele bakhonta uNkulunkulu wangathi uNkulunkulu angasifaka lo moya okhonta uNkulunkulu yathi ungendlela uba ukhutsala ngayo kumkhontela uNkulunkulu ukhutsala ungaze ubonakala ukuthi noma uhamba uthi do ubuke phansi ukuthi unenkinga lo khonta uNkulunkulu ngafanana nomfana ukaMkwena lo wagcina thwasile loya beka active energetic lo mfana loya bathi ngibani Mkwena Mishek uma la esontweni beka energetic kabi lo mfana loya umbone ukuthi yilo umuntu energetic ube energetic uvumelane nomoya waNkulunkulu lofuna wente into utende exactly
ungadusi tinyawo, wente tintfo taNkulunkulu kudlula takho. Phela sina uma sikhona uNkulunkulu, lesuku ndako kwethu kudlula kwaNkulunkulu lesuku ndako.